Neutral Integrated Territorial Organization HITO lingba ka hokwat jingtip ne ka Right to Information RTI kalapan jingtip ya ka rukom penbiang ha ka Meghalaya Games arja opsan ka Bahn Riu ka balong hanong ba juwai West Gentia Hills District kalap ba ka sarkar kalapulut ikapisa da arklur nyopoi lak South Riu hajar lais pa nyopo tingkah kate gelempung kedai ba pelong ha kan Riu trik uleng kelalengkon arja opsan lingba ketika RTI lasyam bagi besim benta gidon hadu kumbalai hajar ngut tam di mana keleng di distrik Kejela Meghalaya hagi jingle kai boper nalu ki indoor hadu ki outdoor game balapan sa ki hagi bobun ki jaka kumakyang nong ba Government College Jowai Polytechnic Campus Government Girls Secondary School Waijer Multipurpose Sports Complex but syaki wegi benta jong kasor Jowai ya ka RTI lapan nag office jong Executive Engineer PhD Electrical Division Jowai ka arfo trik ya yong aja opsan pali pediang ya ke jubab ka arfo trik jumbang aja opsan bat ke jing jubab ya ka RTI lalap lu sibon ki jingkli ba ka office Executive Engineer PhD Electrical Division Jowai umla ban jubab abakli hatu ki kontraktor kila submit em ya utilization certificate ke jubab kalong amdan bat kini kala penlengo ya kaseng bakadon AA salendet na ka jingbam sap basir kai ha kani ka kam bakumno kat ka project ka bakot daki klur tingka amdan utilization certificate ba susu habapan ki kas mimo la lagi bosar ban pen I ki jing thet ya ki tiar bapenon kam ha ka baidei ki jimpen biang jubab kalong amdan baru habapan ya kopi jong ka completion report ne ka sernat ban pen I ba ka jingtre kala dia perlu ka jubab kalong omdan bat kani ka jubab bomdan kalawan rai ka jing thai snew ba ka office jong Executive Engineer PhD Electrical Division Jowai kala ai tang da ka format work order syaki kontraktor kam da dei kata ka work order bapaka bat ye kita jingtre baro ai poru tang hapo hardware ngi ban pendam halor kani ka hito lingbau general secretary ba wan bun endakhar kalau ong bakan sabudin bat ajing tho asagi bor bahalor pak lada kaseng kam yo ya ke jingsai ke balak ban penhun ne ke jingsai ke bisa omban se man litit ya ke jingkhang ne ujor syadu ka ying bisar ne kalok ka yukta ini na yang kaseng itu hadir ke sarkar jelang lembaga penat sports and youth affairs kala ada penom ya ka 6 Meghalaya Games akan nombak juai hau kala lakot argar pesan tausnem ni kemudian ni kemudian klifti meri nyai tersang berdukung ya kurukom teluk ya kapisang berkurukom penjajah harba pentulun ya kenika Meghalaya Games kepada sulam syen hau kena kelal kan tausnem akan nombak juai Hagabay dito kami ni Kumaseng na persang batuan jungkit lamba ki an wad jungkit Right to Information Act hagalsan na ko office jong o Executive Engineer Electrical Division July hagabay dito panwad jungkit halor kuno hadukan no kila puluk na banta bantumbian yato upa undi hadijakasa jong kiniki lang sama ki nang sebentar haki games per dari Meghalaya Games naki district per dari Kejela Meghalaya tu how arko trip April ahjar sani nila file ko wait RTI have office jong Executive Engineer Electrical Division Jowai PHA but haka arko trip benami arja bosan ka office jong Executive Engineer kalau jubab ni ke RTI hakan ka RTI ni layo jubaba kejung dulu nak bangka ban penjeng ya kau haji jakasa ba pera jong kitiki ramriki namu sementa hakan Meghalaya Games apo besar juai kala kod sadu ka ar kurun ni polan 10,000 lais pak ni potengka tang nang benta ban penjeng ya kau haji jakasa jong kina musimta akan Meghalaya Games arjar atusan juai
tu bat begitu itu besar keba berlengah bat kebetulan subasnya susu yang itu besar dalam bah habang persen dan pilih jempeli nak office yang itu dengan pilih sekali ujian jual hak bayar ini bat kerja summit yang kemudian yang kita utilization certificate nak kalian office yang itu engineer kalau sebab ini persen dah orang kan utilization certificate kabaan habang persiang bantan yaitu cash bonus dan itu voucher dan persisya ban kejengkir yaitu clear putar dan pendantang dan agak pentri yaitu di projek penjagung Jakarta jonti sports person dan pinang sementara agak Meghalaya Games kataru kejubat dalam amjan baca sekali itu jempeli lebih dah hak bayar kata completion report lagi kata sermat dan persisya baka jintri kelat dorni karla kadang satu ya kan ini juga lagi baba jadi ke office yang urus kemudian telah juga pandang ini juga kita kalau hari ini buat persebaya ini bah hanya ketika projek setahun hati ini Meghalaya Games kata sudah kan ini bangsa kubesar kita ini kemudian hayat berhutang minta ajutan sudah boleh bahalor bat laga dawang laga kecil persyai di kalian ke tenang PhD oleh sekali rugen kamu yang kebasyai kamu lakukan penuh ini nyumbang seiban lekit dan kecikan jadi besar ini wasya kalau taruh nyumbang seiban ke kemudian ini Kerjaan mengerim dia kita jemput dia kita abad terbunuh mengenai mereka lagi ada arti di peluang sabro dan lain sebagainya tu kaskot ada sabro samlang tam sisu kejutan kambing jom kini ki mengisi mata agar mereka lagi agar pausan nomor dia kita Meghalaya Games lapelang hasil cuai hati resmi mengenai kelangkot agar pausan Jelasin menyangkut itu dunia kemudian ada yang menilai untuk saya kepada pekabat balak dan terhun ya ini ya ini kemesin tak penjuru ya kita yang harus yang telah kalian ibarat boleh nama ini secara dah kubur berkejeng kuliah di besarkan NGO itu nak kuas tak kuliah bermain di sektor bapakah bahwa keangkut transparency and accountability apa pun ni dalam lembaga wajib RTI bang dijubat untuk berbahasa dan kini yang saya kita di balapan turun tertur bagi pan jadi kapan subah dan kapan hari ini semua ni bang kini jadi kuliah betul jadi pemerintah besar kata transparency and accountability dalam tang hati di sesuatu yang pemhatikan tu kan ini